Morena, tamariki mā, whānau and kayako. It's great to see you again. Thanks for joining me. Now I just said morena, which means good morning, but what I should have said is tēnā koutou I tēnei ahi, good afternoon, because today we're going to do our Karakia Whakamutunga, our closing karakia. That's the one we do before afternoon tea at night time. Are you ready to do it together? Ka pai. Whakapiria koutou ringa, ka inoi tātou. Kia tau, kia tātou katoa, te atawhai o tō tātou Ariki, a Ihu Karaiti, me te aroha o te Atua, me te whiwhingatahitanga ki te wairua tapu, ake, Amine. Ka pai tamariki mā. Are you ready to learn a new himene? This himene is called he hōnore. I'm going to sing it through one time and then we're going to join together and sing it again. Toru wha, he hōnore, he korōria, Maungārongo ki te whenua, Whakaaro, pai ki ngā tangata katoa, ake, Amine, te Atua, te piringa, Tōku oranga. Ka pai. Are you ready to have it a turn? We'll go slowly. Toru wha, he hōnore, he korōria. Your turn. He hōnore, he korōria, Maungārongo ki te whenua, Maungārongo ki te whenua, Whakaaro, pai, Whakaaro, pai, ki ngā tangata katoa, ki ngā tangata katoa, ake, Amine, ake, Amine, te Atua, te piringa, te Atua, te piringa, Tōku oranga, Tōku oranga. Oh, paki tamariki mā. Ka pai, that was beautiful. I could hear it in my tidingas from my house. Very well done. Ke te pai, tēnā pai. Very good. Okay, stay safe, look after your family and have lots of fun. Ka kite anō, see you soon.